books. Okay. Yes. Your father's become a hero to many people interested in these arts. What I'd like to know is, who were his heroes? What authors did he collect, and who did he look up to? Who inspired him? Takže František Bardon se stal pro spoustu lidí hrdinou a mě by zajímalo, kdo byl hrdinou pro něj, kým on sám se nechal inspirovat. Tak pokud se týče, já nevím přesně, kdo byl jeho učitel, ale myslím si, že to byl ten, co měl tu fotografii, tu Mahum Tahta. I don't know exactly who was his teacher. I think it was the person of whom he had the photo, probably Mahum Tahta. Ne, tady není Mahum Tahta. And this photo is not here. Mahum Tahta. Jednou si mi vykládala teda moje maminka, že jeli spolu tady z Opavy směrem na Hradec, tomu se říká tomu kopci dolů, k tomu k Petráti Šibeňák. Takže tam jeli na kole a jeli večer asi z kina nebo něco a projeli a otec se zeptal, viděla jsi ho? Říká, viděla. A to byl můj učitel. To byl jako šel v nízkém rohu z kapucí a šel do protisměru do toho kopce. Jako že mě zastál, že? Jako tohle. Tak kdo to byl, já nevím. Jako. And my mother told me a story. Once they rode a bicycle to Hradec nad Moravicí, which is a town close to Opava, and they were going down the hill. And he suddenly asked my mother, have you seen him? And she said, yes, I have. And he answered, it was my teacher. And that man looked like a monk, but I don't know exactly who was it. Oh. Yes. Yeah, so it could have been a previous teacher from a different time. A mohl to být nějaký dávný učitel z minulých časů? Nevím, prostě říkal, že to byl můj učitel. Zřejmě moje máti ho taky viděla, kdyby ho možná vidět neměla, že asi tak, prostě zřejmě se zmotil natolik, no prostě, že byl viditelný, že tohle, protože jinak jako He said it was his teacher, and he materialized himself so much that even my mother could see him, even though she shouldn't have seen him probably. So it's on this hill? Yeah, it's called Gelus, it's called Šibenica in Czech, so therefore the hill is called Šibenica.